Ömer'nin göçlü geldi haram oldu, senin göçlü geldi haram oldu. Durus, yaxşı. Ömer bana yaxşı, Ömer mi yaxşı sportçı men? Qeyde bizden tamamlanı çıktı, Jackie Chan, El Sayfullah. Qaysilar? O hazır sakal koy ketdi. Aziz Sayfullah sakal koydu, вечер qilib chiqib atadi. Qani Aziz aka. Ki kaçançandı ki 30 aprel yanğıran akşam keyiş beringlar deb bilmadingiz. Aziz Sayfullah, bir çavak çep qo'yinglar. Mehrat. Azizni yetlab bir chiqinglar bugun. Chiqqanlar? Oy, sening dak chiroq chaqchaq qilgan bola emas. Sening chaqchag'ing bir oyda birlik etim keldi-ku. Sen böyle ayağını apetik toyda. Bir ayda bir etim 3 kunga kelib ketadi o chaqchaq. Chiqmandi keldi. Eli Baturchiga zadatlik aytayotgan agingizga chiqmadi. Shaqabasni o'zini aytaymi? Shaqabas. Şahabas tagmanglara. Bütün dünyanı patkaq beskaz çoşqının qaptalığı kemepti deydi. Qachon qaytib o'zdirdi bu? Meni yigin omgan bilan to'y to'kun, nazir chiroq o bu bo'lsa 8 tal, 9 tal, 12 tal birdiman bor suv bo'sim quyib berdi, qapamanglar qarindoshlar. Qanday? Yalqinjon aka, mikrofonni sunayli. Muratjon, Nazim Ro'zaxonov, Baxtjon oldi qaraqqa. Baxtjonlar boshqalar lapildan keldi. Hozir bugun Shaqabasniki sap sportsmenlar ko'rib usulchib ketdi. Ya Baxtjon o'tirga chiqqisi bor-da, uning uchun Firuza Jalolxon o'tkazgan. Baxtjon hozir 2 odam bilan to'y o'ynayotdi. Birisi G'uncham, birisi Firuza Jalolova. Baxtjon kelsanchi? Çok buldu mu yok mu? Assalamu alaikum oğul. Begim başlık hem de boğan vakti hem de latife dep koydu. Hiç kim sormadı kızın. Şu boğan vakti hem de latife okşaşıp bitirelim. Bu şu Şaqabas bir chet dölet küçüme de vaqt gelip kütüp algan ben bunun için. Hem de buram uzanlar bilsizler kichikina tar uylar, ikki qizliqli uy. Bir komut uzam yattım, yağmur ko'rdi. Balalarimning qishida Şaqabas o'rin sep qo'ygan qo'y. Kech soat 1da chircharlik varang churum bo'lib ketdi. Nim bo'ldi deb yugurib chiqib barsam, ayalım balam tosma deb bunu kötüreyip çıkıp kaldı. Dika deyden de asparandı. Ne oldu? Yiyemem. Aslındaki ayalım man karmay jut değil mi ya? Kani balma kani kelinlar. Asla birden başlayalım. Assalomu alaykum o'zog'ol begim boshliq Mashraf ahli. Assalomu alaykum barcha qarindoshlar. Shaqabas aka bugun xo'shalliging muborak bo'lsin. 40 yoshlik baharam muborak bo'lsin. Uşaq batırlığımız aman bolsun qarindoshlar. Mana qaranglara. Tür des türü ba, kuch des kuchi ba, oy des oyi ba, boy des ladna. Taş qopurup bağ yaratgan kengmeydlik Uyg'urman. Terler töküp baylık tapgan dasxanlık Uyg'urman. Şaqqati bar nur anamning qeni bar bu tomurda, şoňa herdem mag'rur jurgan pak vijdonlik Uyg'urman. Mehman üçün qol qo'shtirib barım qalmas uyimda, bosuğda üzem tursam kelgen mehman törümde. Çaqçaq sözge heves qilib tunni kun qo'layman. 30 o'g'il bosh qo'shqanda mashrab ko'rgan Uyg'urman deb xalqimizning zich o'rlashgan makoni Uyg'ur nakasidan yalqiliq salom yo'llab qo'shgan ruxsat. Rahmat. Nazim Ro'zaxonov. Chaqchaq kelmaganlar she'r aytdi. Murat, shunday she'rlaring bo'ldi-mi bura? Şu she'rni olayli. Ha, olay. Assalomu alaykum o'zog'ol begim boshliq. Bugungi kunda endi bu to'yimizga, xo'shaligimizga hammamiz bir ko'ngil bilan, bir niyat bilan, bir o'y bilan kelib o'tiribmiz. Millatimizni dunyoga ko'tarib, musho millatimizning etini, nomini egiz ko'tagan Shaqabas akamiz Kalekovning 40 yoshlik tavalludi muborak bo'lsin. Aldirash bir akimizdan so'ra bir she'r yozib olgan, shuni o'qib berishga ruxsat etinglar. Kunlar o'tib mashg'ulada zallada bayqimasdan 40 qimi yetibsa, 40 timi Bruslidek, Taysondek, xuddi o'qdek mushlaringni etibsan. Boloyankmi maqtinarkan har qachon akimizni izbasarim inim deb, Uyg'urdimi mana shundoq Batur bor, Shaqabastur uning ismi bilgin deb. Ringlarda en kuchliklar yig'ilgan raqiblarni tiz piktirib yiqitding. El jutingmi hatta butkul millating faxrlandi sendek Batur yigitdin.
Ökçü besip keler senin arkandın, izbasarla sendin telim alğalla. Altın esip kipişladı boynuğa, çempiyon bulup yıldız kebe yangalla. Qutluk bulsun bugünkü toy senarın, yaşlarını yeni yaşla qetilgay. Bu meşrepmu şu senegi arnaldı, sazla orğut naqşılamu etilgay. Kök börünü pır tutqaşqa barçımız, bardır bizde kök börünün gururu. Ay yıldızım parlap qalsa asmanda, kerek bizge ilim degen sendek batırı. Rahmat, mana. Davatman, şiir yaxshi. Her gün bir çoğuncuk toygu basam Murat Eysarov degan tamad keldi. Nim qil desam toy pütügüç şeri dedi bana. Ya o şiirini mi layık adam geçsen oldu, Dolquntoy akam geçsen oldu, Tilak akam geçsen oldu, Dolqun akam geçsen oldu, yan birler geçsen oldu da. Şaha bas qıytıdığan özünün şiirisi bak o. Tatay munçak qaldı. Ya bu nimisini maqtaydı deymen da, bunu prosto qoqqanlan maqtaydı bu ne? Hemis şatlığa kadar davatıdı. Vay eymun artistlar, sanatkarlar şaha basın qoqып hemis jığılıptı dep jığ. Naniki şaha bas qoqып hemimizni jığıp aldı. Bu hazır bunun da biz muzikantlar namıdın bugün medal keldik bununla. Ben Dolquntoy akam akelamni kelsa akamaptı, biz verimiz hazır. Birinchi DCP, Invalid первый группа, Podkabluşnik degan 3 tal medal vermem. Gel, şatlığa gel. Endi meyde Murat Nazım ağalarımız özünün şiirisini etdi qo'y. Hazır Bekcan Savurjatov özünün yiginin de versin, eski tavatını sorayım. Ya bunda o melendin bu melenge oynay dep keldim da. Hoppa. Sen itidem gide qıpnan da kas. Assalomu alaykum, hurmatli 30 o'g'il, assalomu alaykum, begim boshliq 30 o'g'il kunlari mashrab ahli sportsmen bratalla. Şahabas bratchik. O bratan, bratchik deb qapmani. Bradan tuğan günler mübarek bo'lsin. Men she'r yozdim, hozir mana o'tirib qarsam, mulla she'r yozgandan keyin mening ilhom keldi-ku, o'zim bir xeyli kitoblarim bor, bir 18 tal kitobga yozib qo'ygan. Qisqala, hozir chiqadim. Mon 4 tal kolonkada yaxshi chiqdi ekan. Bas, tuğan kuning muborak bo'lsin, Shahbaz. Bo'ldi. Ya men qisqal bir she'rim aytay. Xalqim maqtinadi to'y bilan, Shahbaz maqtinadi bo'y bilan desek bo'lmaydi. Onun boyunu maqtamaysa bu sisi özünün söylüğü özünün üzük çeçireydiğen bana bu. Şunlar yetişsiydi dememsen. Anaş bunu mektepten çıkarıp etken bunu. Bu Shahbaz'ın urup ketemedik ko. Aslında bir akımız alkoqaq kende. Keç suxlamaydı degende. Kravatın üstüge çıkıp yatsa, как будто kravatın astıdı bir badek. Astığı düşüp yatsa, как будто üstüde bir badek bu. Nем қыларыны білмей имамны қыжық берді ғой. Имамға бір оқып қоямсыз, я дәмсеп қоямсыз, кеше шұқыламайдыған болдым. Нем болды балам еттісі? Кроваттың үстіге шықсам, как будто да астыды бір ба. Астығы түшіп ятсам, үстіді бір ба дейді. Шының ақылыңа ятмадым балам, кроваттың төт бүтін кесейді, яту емемсе депті. Біртал, анидоп. Bir күні бір Саракандошқа әтінің тап спортсмен болмай, заниматься қылма деп әт деген тұрыпты да. Кроссовканы киіп ош кешкір кетті. Так, kendişler, endi sanatkarlar özleri çıkıp, özlerini maqtab, özlerinin şiirini o'qib ketdi demanglar. Aşındaq 3 mamay o'tirib elib, maqtanotqida 73 kirdim, xudoga shukr, qara chachlarim qap-qara degan o'xshaydi birsi. Yana birisi turib, "Oy, 73 kirib qilayotgan qilig'im qara, 80 kirsam tishlarimni qarag'ina, o'zimning tishi tak urib o'xshaydi." Desa bir kulib ketdi. "Ay, 80 kirib eshitmanglar qolmabdi-ku, uning qaragan sizlarning qishinglar men qiz tehi degan ekan." Shuning uchun qarindoshlar, biz ham san'atkorlar bo'lgan bilan sizlar o'xshash aqllarimiz, sizlar o'xshash chaqchaqlarimiz ko'p. Hozir kommunar bir she'rini o'qisin. Yo'q. Mamay to'g'rilik dedingmi? Bir kuni bir ishki mamay, вообще tishi yo'q ishki mamay, 2 stakan shimishki topdi. 6 ay çekipti çıksı. 6 ay çekip olgan keyin bir mamam yan bir qarab, "Ço tam, yan 2 stakan alamiz mı?" Aslında ben deysan. Ya bir ayın tadisim ki kaldı. Kamlar. Senin bir talla. Toyla deydi düşürme bunu tehe. Bir gün piçin bilen, hemen tamak yapınlar mı? Piçin bilen, pok görüş kaptı da. Pok görüş gelip. Boşluğun bilen bizden tamam bu. Ya koy. Görüş gelip, piçin digide kanım. Davay çıkış ton sayıl depti. Davay depti, piçin depti. Men piçin depti. A pok metnin ki piçin depti. Ha?
Bu aslan нәрсені білмесе. Бұның түніген кемес, бір ай болған bir жылда болды мұны. İçinde bir жылда. Çoğutam, қачан çıkımız da oldu. Оқым, tamamlaydı. Hürmetlik Begim Başlıq, hürmetlik Meşrep Ekli, артық кеткен болсақ, кешірім сұраймыз. Енді Meşrep болғанды келіп кішкенем чақ-чақ болсын дедік. Рұқсат болса, рұқсат ма? Әді қазақ халқының шайыры Қадыр Мырзалының айтқан сөзі бар ғой. Ана тілің арың бол, ұятың көп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Яна дагестанлық шайыр Расул Гамзатов: если мой язык умрет завтра, я готов умереть сегодня деген. Мен әнді мәшәді өзімнің yazған ана тілді сөзді шайли деген шиірімні оқып рұқсат қылма. Ана тілді біз өзіміз сөзлімісек, келечекні әвлат үшін көзлімісек, ойланайлы. Келечекті кім болымыз? Ана тілінің қадіріне біз білмесек. Өзге тіліне қиырындашла үгінәйлі, бізге асан, яки қиын болсын мәйлі. Ұмтымайлы бірақ досла ана тіліне, өзге тілді өз арабыз сөзді мәйлі. Өзге тілді өзге білен сөзді шәйлі. Шынды енік болу декен оның пәйлі. Ішкі ұйғыр сөхбетлішіп қалсақ әгер, өз арабыз ана тілді сөзді шәйлі. Байлығымыз, бізге ана тіліміз, ән қыматтыр оны әммә біліміз. Ана тілді біз өзіміз сөзлімісек, пұшайыманға толып кетер діліміз. Ұрпы адет, сәннетіні сақлаш керек. Аты бола, үмітіні ақлаш керек. Бір-біріге ана тілді сөздейдіған, келечекке ұйғыр деген әвлат керек.